MC wa kuoroto akirinya mwenda na orite Rais Ruto ati kothirie mantu jaria munini wawe akwaria ni untu yomba kwangaratania bunene. Kirinya ariuga Ruto niwe uonanirie munini wa rais no ajukie utongeria na njira ya gukara kwina muringi kura na kinya gutetera mathina jawe nkuruki na orite abunge Bameru kuthikira uria akariba kuga mantu jegie rwaria rwa ugoti. Muthumuruki na rugonoro na from history antu bara baethaira by play victimhood kana antu bara bachetha akandie kuonania kaba kuinyelwa mwananchi na itasaidie ebo sana kana mwananchi nenda most times ku side na muntu urainyelitwe. Uju ni mwenda Kirinya MC wa kuoroto ndene kaunti ya Meru akiarire mantu jeki siasa muno akiorotera mutongere mugongo kagita gaka Dr. William Samoei Ruto kagita karari munini wa rais no mbere kunecho kina kuruka nkindwa bara bari kanyuma na bari gitenere kyawe bare mi serikali antu bara beto aya untu Mudavadi na vice president ageria kuraidi na giti kia vice president na agire giti tawa Kalonzo Musyoka ai vice president kinya we na agererie kuraidi on that na watu ikatiro na gitigiriko itikira bamudi ya wori. You can tell from history baba ingi sana bamudi ya wori bau ibagereti sana kuraidon kuthira be number 2 lakini kware mania kadi Ruto ari umithoma ona itikubwa ambiririe mapema rira differences chio tie kuumira between iwe na President Uhuru Kenyatta na umere ambiririe kureta kadi victimhood kana ambirio chetha kadi ya weka kuinyelwa kai victim ka kumenwa ati kwenda kuganwa metho na ambi na kadi we sell sana ne ya na kadi ya hustler narrative na eko ya no mwananchi neendere gusaidi noe nontu na etete akathikira na ate ground witate na ate ground ikuwa amna bubu mwenda Kirinya akethwa kire mutongerio mugongo kagita gaka munini wa Rigathi Gachagua etaniti na uge bwantu ojore tanite mbuka gita kau na akethura kimumena. So this is to warn kana ene call ke president that president afadhali obura ware rero chetha victimhood rero thikirire mwananchi bura kuwa ukaulo sauti ira no ikwaria thai na nio Gachagua akuthia atira thai ukaulo Gachagua no thira athina interest je 2027 lakini no ntubwa kumudhalilisha kura mbirio mudhalilisha thai no konende wananchi bairi ta side ine yao side ine Gachagua no kwithire kukwenda kumwikira interest je kurani gitikia president arana against you in 2027 akiwa tongiri baba ingi bagirite nontu bakuthigira rais wa bana na kwebera uge bwantu na ibo kuona antu bara bonthe beyanirie na Raila Odinga be Mount Kenya walizama au watu wote walizama no ngutalire example Meru au kinya governor kwa Kirito Murungi ai kurea kuthikira bora ground ikuwa alizama pia muntu wa wetwa maoka maore na arora echindwa ikuithira ayanirie na manto yo ya Azimio akazama okay aweta mtu aweto kanini kega aritete ngwe kuruka lakini ndo boko ya ke mountain bena Raila Amolo Odinga na kurea kuthikira na atia antu bakuwa no ndo democracy is a government of the people by the people for the people. kagita gaka nandi akiamuka na bunge Bameru na bravo mwite Mount Kenya ati bakebera uge bwantu nontu ntububu bomba gutuma bakathambira gutiroji. And I think Kenya members of parliament vetu especially baraba drawn from Mount Kenya region I am urging you vikere natea constituency benu bakuga bari endatea mantu ya thirikari kuthithia thaire iba witikaniria yo kana batu witikaniria yo ete bukathikira bora president akuwa because kinya last time Uhuru na are president na members of parliament baraba thikira bora president akuwa walizama nonto power was not given to them by the president kana onene buta nenkeri kibo ni rais wonde onene bora bare abubo member of parliament banenkeri imwananchi. So it is important kana ini untubo maana sana kuthikira bora mwananchi akuwa
atha mwananchi burakwenda na nandi wendi buranto bambite kuona munini mutongire mugongo Gachagua tipu otheri na jonto bunge bunene bomba guciarwa Rigathi Gachagua ndiwe karere mukuri no mume athungutha mbere ga empe yetate karingwa ai kuthungutha mbere ga empe karingwa eya athikira nate mwananchi awitate mwananchi akwa ibu ntu kuona nara kuonthe araita thai ndi no the darling of the people kana no ntu kuona bakienda sana. So I am urging our members of parliament, I am urging our leaders, especially from Meru na Mount Kenya region, thikireni sauti ya mwananchi na atekuwa no ntu bora ya kuthikira sauti ya mwananchi bwazama. Muthuri Murioki, Uru TV, Mutino Jwa Kangangi.